Timu ya Unique Sports Academy yorekero mutindo gw'ekika kya higuru okwihika businguzi bw'empaka za Kigezi Women Football Tournament omwakogo bwayimo okusinga St. Aloysius Girls Secondary School kuruga omuri Rukiga agoremwe ari bushomuzano gw'akamarizo okutwara ekikopo ky'omwaka gw'2023. Omuzano Shivani na Tulinda niwatebire aba timu ya Unique goro y'obusinguzi mu dakika 35 ebakiza businguzi bw'ekikopo ekimu. Empakezi zikatongozibwaho mu 2015 omwaka ogo zibire zetaburo mu timu 13 barukwayanira amurengo rutarumu rw'abazane emyaka 17 amuna emyaka 12 aho abatebekanisa bari kugira ngo zihwerire kutungura umupira gw'abakazi okwe. Yaturanka babishi kubera hanuya baba batari hano tukamahire kibakabene bakora ubundi amwe babahamba ubundi amwe bali kwiba ubundi amwe bali kunywa kenjaga so okubera social gathering age ni nkuru muno tournament nyonganye enyambere abukuba ekiganje cyakerera ehire ntaranta yanje omwe funde abantu kunyeta bakajyanguze kuzanda heru mukaza yo kazana yashuba ya connectinga na CEO ya pana opportunities just of recent yesterday but one diremba kweko kwa coaching hati ndi coach wa KFD. Nabwanyuma abasinguzi ba Unique Sports Academy n'abandi abazana bakozere ryo mu mpakezi bahirwe bicyoncho.